sithi wamuhle uNkulunkulu emini yasekuseni wena ongayikhodlanga yakhe indodana ngekho wayinikela inxenye sonke nosiphelwa kanye naye sibonga ukuthi awugcinanga ngoJesu uphilwa sipha umongo lokubahlala phakathi uwe esinikela kuye lenkonzo umuntu ngcwele ithabathele inkonzo yosiphelisa wayiqonisa usiboleni lokuqiniso ngokuphila siqalise ngokuphila sibena ngokucicime moya kaSimulo sibathise kaSimulo yakho moya womusa simathise nomsamo wakho moya ukhululeke usikhululeke amandla akho moya phakade sibone njalo siqondise endleleni moya ungcwele uthatha le platform ngeyakho yonke kathi uNkulunkulu Baba uthathe kokusesimeni sakhe konke usedlulisele khona ungashiyi nawe ngebuko ukhazimisa uNkulunkulu indodana uJesu Kristu usemakhosi ngokusuka usozobonakala masinyane esilandele sibakha lakhe in our midst siyakhulula mongcwele sithi exercise usway and have your way i-platform yakho yonke into engabizwa ngegama likaJehova empilweni yethu emoyeni emphefumulweni emzimbeni mayisishulo wena njengomuntu wemphambeni ukuthi isithombo sonke esingaveli kuBaba uyasithula asishulo wena sonke isithombo esingaveli uNkulunkulu Baba in our lives in every aspect of our lives khuluma uphilisa usibize wophule uqashule ucike ejoka nayibopho zokubuwa ngokukhulule ngomoya wokwazi nokuqonda okuhlakanipha nowamasu amandla nokumesaba kuJehova uthando nokuzikhuza ukukholwa nesibindi ngokumnene nonobelo thatha over let no one leave this place with a yoke unbroken let nobody go home with a burden unremoved let no person go out with a problem unsolved. Father, let your glory and your presence have all supremacy and gainful ascendancy from start to finish. Through this service and the ministry of the word, when who sent forth your word and delivered them from their tombs, sithi ume izwi lakho mesikuthumile ngalo sikhiphe yonke inhlobo yemgodi namathuna abeze abakuphumileyo before the end of the year 2021 khasibuliswa ngomsebenzi wezamanje emini usebenzise ngabenzi bezwi singabekabuzwa kuphela sikhohlisa usiyale kanjalo masiphile kanjalo senze kanjalo in Jesus Christ's name amen. Nina wathi kama uthayi eqonda ukuthi umthetho wale ntomela nje uthayi umpastori uthayi she's very tired siyabingelela pastori sibingelela nomelo wakho ushayekana utabona ngelayo ushayekana konke utasubili ngabayini wathi awushayela siyabingelela ngegama laJesu sibingelela ngoba mncedi siyabingelela ngoba ngegama laJesu umkhumbuza lesa sikole senu uNkulunkulu waba muhle kakhulu wasenza isikhathi esihle lapha kuleza inkonzo zalesa sikole kanti iphasika lizonke libikho abebekhona kuleza sebethonelwa nalelo. Praise the Lord. He is a faithful God. Wasiveza ngale yakhe ngesikhathi evela uthembele kwakhe sibingelela ke bonke nomkhulu sebabingelela nezibuzo zabo kodwa ngibona ukho la lenkonzo ufuna kube umuntu wonke odondela kanjani nabantu abasha uyabona khona uxhaphathula phezulu kwabo siyabingelela ke obaba nomama mfana usumama mfana umama yeah seblongi. Praise the Lord. Kana bagcina kuphi lapha nesebethanda nomshambela labo ofa khona isikhathi sakhe
The application yokomama nokusaqhasa abafundi. Somebody's kids got that to apply ngoba most mama ke ayisekhona amakhala zebheko. Nathi ukuba nifike lapho ngizweni ngukuyisa umuntu balifeke. Together Lord. Umhlaka 22 enyangeni yeshumi nambili sizobheka namhlanje sixoxa ngesihloko esithi sacrifice releases power. Umhlatshelo udedela amandla, ukhulula amandla. Every sacrifice releases power. I should talk about sacrifice releases power. Umhlatshelo ukhulula amandla. So funda ku 1 Peter chapter 2 no Hebrews chapter 13 verse 15. 1 Peter chapter 2 la 1 Peter now nakumona mahebhe yothanda ukuthi English sisebenzise verse 5 la 1 Peter chapter 2. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya ubupristi obungcwele ninikele imihlatshelo yokomoya eyamukelekayo. Ngicela silapho ukuthi ninikele siphinde kahle 1 2 3 go. Ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo and offer acceptable spiritual sacrifices unto God. Acceptable spiritual sacrifices. Lokhu ukuthi imhlatshelo yokomoya kukhona ukuthi ikhona nemhlatshelo engama-physical sacrifices, imhlatshelo yokwenyama. Kuyezwa abazalwane. Kodwa la uqale kwacaciswa ngeposition yekholwa elingumntwana kaNkulunkulu osesindisiwe kwi-New Testament era ukuthi usuke engangenanga embusweni kaNkulunkulu nje kuphela kodwa usuke engene nasebupristini njengoba kuthiwa thina sikuhlanga ukhethiweyo bese kuthiwa upristi bobukhosi, royal priesthood. The moment you get saved ungene kupristini, asisho ungena kuphi uma ungena ebupristini, umpristi wenza inkonzo e-altare. Lokhu be-New Testament bona ubupristi is not confined, ubupristi be-individual. Uma kuthiwa ubupristi bobukhosi usho ukuthi wena kumele ube ne-priestly service oyenza every given day. Akudingi ukuthi uzoba oqala ukuyenza ngoba sezowahlanganyela namakholo, kodwa each moment othola ngayo isikhathi kumele ungene enkonzweni yakho yobupristi. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Pray the Lord. So-ke umpristi umsebenzi wakhe ukwenza uletha ama-sacrifices, ukunikela ngemihlatshelo. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Wakhuluma eSulumane lithi mina are you a priest? Nathi I'm not a priest per se. Ngoba mangazathi ukubona umpristi ukhulunywa ngani. Ngathi I'm a pastor. I said, what is the difference? Not the difference ukuthi a pastor has much to do with people. God, a priest has got much to do with sacrifices. Umpristi uyalonga ngababona abantu kodwa elokhu efarisha imhlatshelo. Amen. Usho mama ngibikho. Umfundisi ngeke longe ngabona abantu. Upastor akalungi manusi engababona abantu. Ngoba inkonzo kapastor eyabantu. Inkonzo yompristi emhlatshelo. Shout hallelujah. So okay, sibizelwe
ebuKristini sithi uma singena kule kingdom sizalwa kabusha ngegazi likaYesu ongumpristi omkhulu wesivumelwano esisha. In the Old Testament kungabi nompristi omkhulu bengekho abadala. Maybe you are asking yourself in New Testament time uJesu ongumpristi omkhulu abancane ngobani ba? Yithi sisepristi yena kuyinhloko yamapristi umpristi omkhulu. Lithi iBhayibheli siyanikela ngemihlatshelo yokomoya. Everybody say spiritual sacrifices. Eyemulekayo. Bayezwa abantu abakholelwa imihlatshelo yokomoya miningi. Into ayibeke enhlizweni yami umuntu ukugcizelelwe ebandleni likaNkulunkulu lezinsuku ukuba sipromote ukuba practical kwamakholwa. Amen. Amakholwa abe abezizwe. Amakholwa angabi amakholwa aliswayo izukuphela kodwa bengekho. Pray the Lord. Lento ina-influenza information ipulpit. Ukuthi ipulpit ingagcini ifundisa nokushumayeza abantu izambulo ezingeke zapractical zapractical. Ukutshela abantu izambulo zoMaria abawu-6. Aphume ukusekile uthola uMaria bakayiBhayibhelini. Into ngathi makuthiwa practical alabo Maria bakho you cannot practice anything. Ngoba it's very important endlini zokugcina lapho khona umoya wokuba puffed up ukuba sisebenze ngisho ama-messages nezakho zakho ngoba khona uzabuleke ukumaliza ingqondo yolalela nje aphume kumele ne-pride ane-puffed up kodwa ingekho into ezomphazamisa umuntu wabaphakathi bantu zobantu abakhona endlini sifikile isikhathi futhi amakholwa awakhuthaze ekubeni ngabezizwe uthi get practical. Ngoba abantu abangabanqobi the overcomers and the church of the overcomers lakhiwe ngabantu abangabezizwe. Amen. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. So ke siphika namhlanje one of the spiritual sacrifices ngoba ama-spiritual sacrifices maningi kakhulu. Imihlatshelo yokomoya miningi. Kukhona any aspect of being what you should be before God. Ngoba inhlangothi zempilo yokomoya zimbili. Khona uhlangothi lwalokho kufanele ube yikho phambi kwaNkulunkulu bese kukhona uhlangothi lwalokho kufanele ukwenze kuNkulunkulu. Aspect of doing what you should do for God and aspect of being what you should be before God. Impilo nje ekholwa inamasayidi amabili. Sengaba-ke lawo masayidi sengaphatha okuningi-ke isayidi ngale kodwa impilo ekholwa imi nje nalokho kufanele ube yikho phambi kwaNkulunkulu nalokho kufanele ukwenze. And uma ukholwa uwela njalo ukuthi kuyabhalansa impilo yakho kulokho kumele ukuba yikho nalokho kumele ukwenze. That is why uma umuntu efika ebandleni likaNkulunkulu ufika nezinto eziwu-2 ingoba zidingeka kumasayidi omabili kohlangothi lwalokho kufanele ube yikho phambi kwaNkulunkulu nohlangothi lwalokho kufanele ukwenze phambi kwaNkulunkulu. Ngokohlangothi lwalokho kufanele ube yikho phambi kwaNkulunkulu umuntu came with 9 fruits of the Spirit. Izithelo eziwu-9 zikamoya ukuze uma ufumana lezi zithelo zikusize ngazo kube yilokho kufanele ube yikho phambi kwaNkulunkulu. Ngokohlangothi lokwenza lokho uNkulunkulu ofuna ukwenzele yena the Holy Spirit again wenza 9 gifts of the Spirit ukuze ngezinto eziwu-9 angithi uyabona 9 and 9 uyabona 9 and 9 lo 9 and 9 angoba bazakuqondaniswa nje ingoba umoya ngwele othunyelwe ukubahlala phakathi uze eqonda impilo ekhona inamasayidi amabili in the aspect of being what you should be before God and the aspect of doing what you should do for God. And uma amadimoni efuna ukurobha ukuthi awakwazi ukubuyisela ezulwini nokurobhisa ivangeli akurobha ukuthi uhambe unomqondo wesayidi elilodwa kula masayidi ungabhalansile ukhona kunokelekelezane kwabanye omunye bebhizinesi zitho nokwenza kodwa ingekho indaba yokuba yinto okufunekayo omunye bebhizinesi nokuba yileyo nto abazafakaza abantu akwethu imali ebibhingi kakhulu ethi sengibulekile ukuthi lonyaka azokhuluma nje ngizodlala ikambo ngizothula nje abantu bakonekambo usezama ukuba kuyi-pride ngobhingi kanti ayikho into eyenziwa ubhingi yedwa ayikho futhi nento eyenziwa udoing yedwa. Shout hallelujah. Uma kuthiwa khuluma
lelo ongayiphetha ngalo ngoba akazi ukukhanya kwekholo kwathiwa isayithe lodwa akukho ukukhanya kwekholo okwathiwa uhlangothi i-aspect of doing what you should do for God only ube ungeyikho lokho ofanele yikho kakhulu futhi alukho uhlangothi lokukhanya phambi kwezwe uba ukhanya kwezwe olwakhiwa i-aspect of being what you should be before God kodwa ubungenzi lutho okufanele ukuhenze uyabona uma ngakutshela ngometshiso umetshiso wena into eyodwa umetshiso yodwa into eyibili umetshiso izinto eziwu-2 khona lelibhokisi elingaphandle nephathi ebizwa ngesiqhwebelo bese bakhona singamela lelo bhokisi singamela njengelelo dosha singamela njengelithathela elimele iphathi i-aspect of being ekholweni ngaphakathi kunezinti ake sikhanyise uthatha kodwa omunye umnikeze idosha ngapha omunye umnikeze izinto zodwa okusuthi-ke ongapha ngakhanyise longapha ngakhanyise kuzongakhanyi umuntu eyiphethe into eyiphathi kamethiso siphelile isikhathi amakholwa ahamba nesayidi elilodwa ongaqondi bangizobantu abakhona la uma kuthiwa ukukhanya kwezwe kuqonda ukuthi uthatha le phathi enesiqhwebelo nale phathi enezinti uthatha okungapha ukuhlanganisa lokungapha uyawuthatha leyidosha ufulathelise uthathe uthi ngapha bese uyakhwebela ngamazwi bese kuphuma umlilo uphume iy'ntweni ey'mbili uphuma othini nalokho kuqhwetshelwe uma uzoba ikholo lokukhanya ukikholwa ezoba yile nto uNkulunkulu ayifunayo nezokwenza lokho uNkulunkulu afuna ukwenza. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So even from the Old Testament to the New, even our spiritual sacrifices now ahlukene kabili. Khona ama spiritual sacrifices which have to do with your aspect of being. Umhlatshelo wakoMoya. Elinye la uzothola kumahubo elithi a contrite and a broken heart. Unhliziyo eqothuziweyo nethobekileyo awuyishiya. Imnikelo sacrifice umnikelo emnikelele kuJehova umnikelo inhliziyo eqothuziweyo nedabukileyo. Uma unenhliziyo eqothuziwe unomhlatshelo uhambise kuJehova ngoba uJehova ubuka umuntu one broken and humble and contrite heart as a person who is offering a sacrifice, an inner sacrifice. Kodwa emayelana nalokho yikho bantu abakhona endlini nalapho osebenzile nakhona kunama sacrifices okusebenza ukukhuthala ngoba ivamile ukuthi umhlaba wonke njena abatholanga bahlala abatholanga bathula abatholanga bakhunyaza ngizokusiphisa ayikho into okumele ivulwe amehlo umqondo engizokugcina ukuthi njengokuthi ibanda kholo uyikholo ephakathini ngoba uyabona wena uma ungakuboni ukuthi ungenzile ukuthi okwakho ususindisiwe nokungasindiswa kwami ngawe selokhu asindiswa uma ungakuboni ukuthi lihlazo so kubekele picture nje ezokwenza ukuthi lihlazo ukuthi na 5 years sindisiwe akekho wakwasindiswa ngawe lihlazo lelo engulani ngani lihlazo lelo umuntu esekhamba kwasekhona emanzini selokhu asabelela nje into yazokukhamisa kuphela kwathi awufazi ukuthi uJesu asindiswe lihlazo lelo uyafika lihlazo yingoba kukhona abantu abaphethe into errongi abantu abagcwele iBSO ngoba basuka bakhuthala bepropagate beyihambisa errongi. Point in case abaPastoral 12 nabawaShtawa. Amen. iWaShtawa liqede 5 years njengawe ungekho abantu ababa 15 abangene ngayo. Ikwenzakala ke manje kusuka umuntu one-wrong message wenza the right thing bese kusuka umuntu one-right message enza the wrong thing. Niyibona ngamakholwa njani? Niyibona ngamakholwa njani? Lelo amakholwa senziwa angokunyaza ukuze kuphele 5 years nasenziwa ngawo isikhathi to stop. Amen. So speaking this kind of ibandla uNkulunkulu alifake kuma-practical ke kusuka ukubabazana nezakhulo ozizwa lapho kushinyelwe khona yini evela ngawe kulokho kwenziwa kuwe yini eyenzeke kwabanye esiphileni kwabanye kulokho kwenziwa uNkulunkulu kuwe ngoba umkhala wokusindiswa kuwo phela umkhala ungekenziwa okwesebenzisile so ngekuthola umkhala wokusindiswa ngoba awuyisindisanga wena wasindiswa. Umkhala wokusindiswa ukho umkhala khona owalokho okwenze wena sewusindisile uyakuzwa into khona nendlela. Shout hallelujah. So ke ngizothi benzame ukuthi
Imihlatshelo yokomoya yehlukene inamasayidi amabili njengoba vele nempilo yenkolo kamoya inamasayidi amangaki nayo. Kune-aspect of being what you should be before God, and an aspect, and also an aspect of doing what you should do for God. Uma wazi ikhono elingezi elimandla nje ngokuba ileyo nto uNkulunkulu umfunde wazi watshela ukuthi ufunwe yiyona, kodwa kwangenzi ukuthi uyakheleza. Uma ikhono elibhizi active participator, kodwa inkungeyiyo le nkulunkulu eyifunayo nalapho uyakheleza. uNkulunkulu ufuna umuntu ozobhalansa, okuzothiwa makufuna amakhono ayilento uNkulunkulu ayifunayo ube khona, makufunywa amakhono akwenza ukufuna wathi khona ube khona. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. So guys, namhlanje sizophika one kuma-spiritual sacrifices. Yona ingena kuma-sacrifices aspect of doing. Ikuma-Hebrew 13 verse 15 ngizobe ngifundela kwelesingisi. Ngizokuthola sekukhona isihumusho esisha. Ake ngisilethe nazo esizulwini. Unazo i-new translation nayo i-new translation esizulwini isihumusho esisha ubana nazo. Anginazo. Anginazo. So usheka how unazo. Nazo ngizothola ngibone ama-differences here and there. Unazo wena lo? Awunazo? Isona sinabo. Okay. Fundani. Hebrews 13 verse 15. Kufundela wathi masimilele njalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. Manake ungayisifo. Okay. La kunama-translation error awu-2 kwezulu language lapho kulelo humusho lethu lelo number 2, translation number 2 yes. Awungene esigezini muthi. Ngene ngathi. Then let us continue offer up a sacrifice of praise. A sacrifice of what? Praise. A sacrifice of what? Praise. Umhlatshelo wendu. Angithi lapho ngizulu kutheni labantu kuzulu umnikelo wonke. Kadabu umhlatshelo wendu noma umhlatshelo womuntu. Let us continue to offer a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. The fruit of lips that acknowledge His name. Ukhona than version we English. Preferably we learn King James and through Him, therefore, let us constantly and all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of. Let us constantly and all times. Let us look over offer up to God a sacrifice of praise. A sacrifice of what? Of praise. Which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Okay, this one is very clear. The fruit always tell in there as the acknowledge, as the glory, we are thankful. Ngendlela enokubofa. Bayeza abantu lapha ke sifunda eyodwa, everybody say one off. Eyodwa yama sacrifices abizwa ngama spiritual sacrifices eBhayibhelini. Praise is a sacrifice. Praise is a sacrifice. Praise is what? Ukudumisa ngomhlatshelo. La King James said, let us continually. Makuthiwa continually khona ukuthi kufuneka le ndumiso le umhlatshelo wayo siwenze ube oqhubekayo unganqamuki. Njengoba siphila ezweni elinezinto engama-occupations, abanye bafunda esikoleni, abanye bafunda emsebenzini, kumele ukuthi ufunda noma usebenza ukuthi ngoqeda nini ngiyoqhubeka nenkonzo yami
njengompriest sengibambezelekile. Into uNkulunkulu emdidayo ngekholwa yikho longashiya ekhaya kodwa from 7 o'clock ekuseni to 7 o'clock ntambama uthi uma uyafonela uluzi usuku lwalo njani litshela ukuthi bekusuku lwami libhora bengibhorekile. Akekho umuntu okholwayo ubhorekile. Amen. One side njengoba ibona inedistikhi nje uzwa ngayo ukuthi amafutha kangakanani. Idistikhi yakholwa uyakholwayo ukuthi ungahlala nokweba one full day uzivule uyizwe ijoy in your heart. Bayizwa abantu bakholekile ngoba akazi impilo yobumnandi bokukholwa yakhela enhlanganyelweni noma ekuhambisaneni ikhampani yabanye abantu ukuthi uzothi uma ushethile you have a day ushethe isikhathi eside nosibani bakho noma wakhuluma nobani isikhathi esingaka emcingweni noma nahamba naye endaweni ethile kajabula babunandi. Impilo yekholwa ikaze yahambisane yahamba nokuthi yini oyenze nobani ngoba ukholwa akukazi ngoba masihambisane ibanga wani siphele sangidala. Bayizwa abantu bakholelwe. Impilo yokukholwa ibe ngokuthi ongene kuwe akwazi enze ubhobhoze imfula yamanzi. Whether you are with or with no one around you, kodwa ibhobhoze. Shout hallelujah. Awuthi 1:37 wababona uJesu ezesonweni ezokugcina usulokugcina nomkhosi ezelengqungqutheleni wayesasukuma wathi baninkinga yize sebesonte iviki lonke kodwa baninkinga wayesethi kume khona omileyo makenze aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kokubhoza imfula yamanzi never ubhoreke kuwe from 7 to 7 uma kunenegobhoza lento yokubhoreka idaba ukuthi unevoid and le void uyivala ngalo ofanele uyivala ngayo uyivala ngabantu yingakho abantu bengeke ubhoreke kanti uma uyivale ngayo umyalo ukuthi masijwayelane naye uma ujwayelane naye uthube nokuthula khona okuhle kuyakuza. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So let us offer continually a sacrifice of praise. Lord continually actually denotes that I will lead thee until you reach a place of gathering together with other believers at a place of worship. Awudingi ukuthi nizohlangana ulinde isikhathi ngoba izodinga ukuthi clarify before ukuthi ibandla lendaba yokuthi ongaphambili asesendumisweni usucabanga ukuthi indumiso yinto okuyiwa kuyo uma nihlangene ndawonye. Indumiso yinto okumele continue ekhaya nasemsebenzini isikhathi sebreak wazocela nje ukuthi isikhathi sakho kwasala baminithana sithela umonyuke ngoba noJesu omkholwa yena wayeka umonyuke ukuhle nje ngoba ufuna ukuthula umonyuke bayizwa abantu abakholwa endlini umonyuke bese uyambiza ongakholwa bese uyamhlisa ongakholwa. Le umhlatshelo lo kuthe esethe uFirst Peter chapter 2 verse 5 asinikele ngemihlatshelo eyokomoya emukelekayo wemala yokuPetro eyokomoya kuFirst Peter chapter 2 verse 5 baseqedwe lapho kwayokumaHebrew 13 verse 15 wazoparticularize wona wodwa lo wendumiso kwathiwa wona asiwenze continually. Everybody say continually. Everybody say continually. Yinani lo wendumiso umhlatshelo kuthiwa amakholwa awawenze continually akungabi into lindaba ezeniyohlangana la nihlanganyela khona nikhonza uNkulunkulu mohlanganyela nindawonye beyimake ukuthi uzoba involved endabeni yale sacrifice of faith kuthiwa yenze continually ingoba le sacrifice is the only sacrifice purpose lokudala umuntu eya-exista before sin entered. Uyangizwa correct? Bayizwa abantu abakholelwe. Uyabona njengoba ngishumayela nje ukushumayela khona isikhathi okunqamuka ngaso ukufundisa khona isikhathi okunqamuka ngaso ukuprofeta khona isikhathi okunqamuka ngaso ukhulela abagula ubasinge kusuka umtshotha ukuthi libone avuka abafileyo ithuluzi izimulu ikhulume khona isikhathi okunqamuka ngaso ukunikela imali khona isikhathi okunqamuka ngaso ayizwa abantu abakholelwa endlini kodwa into yokunqamuka ukumdumisa ngoba umuntu
ukumdumisa uNkulunkulu iyona purpose ayenayo uNkulunkulu ngokudala kwakhe abantu aze athi ingqondo yakhe masenza abantu ngomfanekiso wethu. Wayefuna kube namaplanethi azothi eseduyisiwe ezulwini abuye ehle ezemhlabeni azothola esemhlabeni indumiso aphinde inyuke ayeke ezulwini indumiso. Instead isono asingenanga abantu abazalwa athi ngokwenyama babazoba nethobo yokuthi uNkulunkulu kade efikile ensimini ngokuthamba kakwelana adunyiswe aphinde benyuke baba-athende yasezulwini indumiso phinde kwehle ney'ndilo sizo-athende yasemhlabeni indumiso. Kube nale connection lamaplanethi yokuthi uNkulunkulu yena ufanele udumo. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Iyona sacrifice eyipurpose yokudala kwakho sadala udumisa. Ingakho kuzofika lapho khona uma sifika nje ibandla ibekwa phasi imayikhi yokushumayela ngoba sekuphelile engangakwenzeli ukuthi kudalelwe khona. Sekuyoqala engizokwenza ngadalelwa khona. Hallelujah. Bayazoba bakhona endlini. Ukhona uzonqamuka ungayilokuthi wasilapha nje ibandla isithi sesifuyile ukuhle iphele indima yalokhu esikwenza as a result of sin. Ngoba phela preaching was necessitated, healing was necessitated, prophecy was necessitated, anything eyiservice esenzayo, even pastoring the people ukunelusa was necessitated. Kodwa bayisifuna singenanga ukudumisa kwakho khona singakangeni bakuzokhula bekhona kuyoba khona ngisho sesaqhele so. Hallelujah. Point number 2, into eyenza ukuthi umbhalo kaHebrew aparticularize i-sacrifice of praise njengokumele yenziwe continually. Ingoba akwenzeki udumise kungabikho into ewayo. Njalo uma udumisa something will fall and something must fall. Bayabizwa abantu abakhona. Awudumisi kungawilutho. Ngamazwi uNkulunkulu ufundisa abantu bakhe ukuthi abayeke uba abangamsilo ngoba ungakwazi ukudumisa ukwazi ukungabiba ngamsilo i-character. There is no neutrality. Umuntu ongakwazi ukudumisa unomsindo wokucomplaina kuNkulunkulu. Yebo, ngoba ukucomplaina nokudumisa kuyaphambana kuma-opposites. Lokho kuthiwa ngesilungu ama-antonyms. Ukucomplaina ukukhononda nokudumisa waphuma lapho Israyeli eGibhithe waphuma engakwazi ukudumisa. That's why each and every challenge ababebhekana nayo unomsindo lokucomplaina babekwenza ngoba ukudumisa babengakwazi. Uyambona umuntu seqale bakhela amathabanekele ehlane ufuna babe ne-place abezofana khona ukuze bakufunde ukudumisa ngoba ukudumisa kuyaphuma ukucomplaina. Akuhlalelani ukucomplaina nokudumisa. Lapho we-praise and protesting abahlalelani. Funeka ukwazi ngokhona ukuthi ukukhononda kumele into ekude nawe ngoba asiwona ama-Protestanti, asiwona ama-Protestanti amakholwa. Asiwona ama-Protestanti amakholwa. And ikholwa kumele liyiphile impilo yendumiso hhayi ngoba sesizafika endaweni lapho kuhlangana khona. Bayezwa abantu abakhona endlini. Njalo udumisa konke wayo ashoni sonke njalo uma udumisa ukhona into ewayo. Ngabanye amazwi ongafundi indumiso ungene kuKhristini udlule kumhlatshelo wendumiso all the time. Unganqamuka nokuthi njalo bakunempi ne-challenge ucela abantu abazokukhulekela nabazokukhulekisa unganqamuka ney'celo amaphela request angaqhamuka ngoba once wadumisa njena definitely into kuzoyihambisela i-prayer request yayo iwa ungakayisi lapho ezothandazelwa khona ngoba kwenzeki udumise ingabibikho into ewayo. Ngenkathi uqala ukudunyiswa, in fact it was before the right time lentenzeka eJericho. uIsrael engena kwiJericho. It was before the right time kaIsrael ngoba uIsrael is a physical church. Ulwa physical battles. Une-covenant yokusoka eyenziwe kwi-physical body. Ama-covenant akhe a-physical. Wangalindelekile ukuthi uma enza i-sacrifice angatranslatelwa aphakanyiselwe aproyothelwe kwi-sacrifice yokomoya njengendumiso ukuthi into ephambi kwakho as a challenge yayi kwi-higher level kunawo ama-challenge of Israel akahlangana nawo
ukuthi akasusa kulevel yama-physical sacrifices ngoba iy'nkomo ney'mbuzi ney'nqama ney'mbuzi zey'nkomo zayike y'kwazi umhlatshelo wazo ukuriliza amandla enene kwizinto. Izinto zokomoya phela zinamandla kunezinto zokwenyama ngoba okubonwayo kwavela kokungabonwa. Okubona ongabonwa ikhona okuphethe okubonwayo. Kwathi ukuthi uNkulunkulu akabapromote abafake kwi-level ye-sacrifice of praise yesikhathi sethu ngoba le nto bayenziswa kuyona into yesikhathi sabo. Uyangena into khona nayini bayenziswa le nto kuyinto ye-New Testament time ngoba umuntu we-New Testament userestoreshelwe kwiposition u-Adam no-Eva aye kuyo ingakabi. Praise the Lord. Ngoba uma nje ubuyiselwe position u-Adam awakona ubuyiselwe position yokuphila endlunisweni ngoba ukuba isonda singenanga umuntu wayezophila ekudluniseni uNkulunkulu. Bayezwa abantu abakhona endlini kodwa ngoba impi yayi-challenge yayinkulu phambi kwabo indonga ayikho into eyayisa umhlatshelo obonwayo o-physical wawungekube namandla wathi uNkulunkulu abenza umhlatshelo wokomoya lo okhulunywa ngawo wendumiso sebedlulezile iJerikho usuku njalo kanye for 7 days. Kwathi ngosuku lwesikhombisa bazungeza futhi 7 times basekuthiwa abamemeze ngesizulu esiqala abaqhamuke and then they shouted. When they shouted yenyuka isacrifice yenyuka yahlangana ngokwama-voices abo onke abamemezile yahlangana isacrifice yenyuka ngejini inyuka yaze yothi baba kwi-altari elingabonwa naphakathi ezulwini kuthiwa isihlalile i-sacrifice of praise yesukuma indodana ngasokunene yama ngey'nyawo yathi akusufikile umhlatshelo sesingawariliza namandla wathi u-unrelease extra amandla extra awangaya kwabadumisile extra awangezwiwa abadumisile ngoba into kumele ifune uma kuthiwa you should continually offer a sacrifice of praise unto God. Kumele ufune ukuthi awudumiseli ukuthi uzwe amandla ngokudumisa kwakho ngoba kuyenzeka udumisa amandla azwe wena kodwa kuyenzeka udumisa abantu ungawezwa wena kodwa impelwa nawe iwezwe. Udumisa abantu ungawezwa wena kodwa isifo esikuwona siwezwe. Udumisa abantu ungawezwa wena kodwa inkinga ephethe ikhaya lakini iwezwe. Udumise wena ungawezwa amandla kodwa isifo obhekene naso siwezwe. Udumisa ungawezwa amandla kodwa izikweletu zakho ziwezwe. Udumisa ungawezwa amandla kodwa uqondo lomndeni uphile nolubanga abantu luvile impumelelo yakho luwezwe. Njalo umudumisa ukhona into ewayo awudumisi ungawi lutho bamele bakhamuluka bamemeza wenyuka umhlatshelo wenyumiso waphothana wazothi baba uyathala phakathi ezulwini uthole umuthi khapha esamandla awaleza kwabadumisile ezeza phambi kwey'ndoda ezibazile ezahlala phambi kwey'ndoda eyivimbe iwele progress alibeza amandla asala beningi abadumisile abawazi abadumisa babona baphika bawo kuzolina isingadumisa ungabanjwa amandla uwaphansi bathulisa izivimbayo ziyawa izinto ezikhathazayo ziyawa izinto ezikhathakazayo ziyawa izinto ezihluphayo ziyawa izinto ezibhekene nawe ziyawa izinto ezibhekene impumelelo yakho ziyawa. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Let us continually offer. Hallelujah! Thank you, Jesus. Let us continually offer. Into ayenza njalo njalo leli gama lithi uyenza njalo njalo ikhonde likhonde ukuthi uqala ekhaya. Bayezwa abantu abakhona endlini uyiqala kuphi uma kuthiwa let us continually offer ukhonde ukuthi ekhaya right kwayithini ithuba nje livulekayo uqeda ukupheka uqeda ugeza uqeda ukwenza uwashini
In fact, usakwenza lokho ukuze uthi yazi engibambezana nale eniki. Khona inkonzo uKristu khona kusengene kuyona. Waphela uMkristu uphila ngokwenza umhlatshelo. Ufuna umhlatshelo olindele ezulwini. Izalo athaba sizumele lindele ukuthi uMkristu uyongena nini. Alethi alalethe umhlatshelo. Bayena wenzeni lethe umhlatshelo wendumiso. Ingabikho into ewayo. Njalo udumisa khona into ewayo. Asho sonke njalo. Uma udumisa khona into ewayo. Shakhalelwe. Awenzeki udumise ungabe lutho. Once wadumisa fears must fall. Sicknesses must fall. Diseases must fall. Generational curses must fall. Obstacles must fall. Enemies must fall. Opposition must fall. Anything embedded now must fall. Awuzodumisa ungawini. Usuyabona abantu labakungani abantu abathile ku-Old Testament time baphonyothelwa kwi-level yama-spiritual sacrifices. Everybody says spiritual. Nakutshele nge-biblical truth bangabi isikhathi salaba nalaba abanye babhale ku-Old Testament ukuthi bangafakwa kuma-sacrifices endumiso ngoba bona abasibona isilo sokomoya. Uma kukhulunywa ngo-Israyeli kukhulunywa ngomuntu one-covenant noNkulunkulu enyameni. Thina sisoke ukusoka kusenhlizweni bona basoke enyameni. Wena ungena nensizwa yakho nalo uyoyibheka ngale verse uyicheke kahle ukuthi hayi enhlizweni awazi kahle kodwa enyameni ila isoke i-covenant yayo uNkulunkulu lo esikhonzayo eyayo ikuphi isenyameni. Uma kukhulunywa ngempi njengoba bazoba nezitha akukhulumi indaba yokuthi kube bebambe ebeshaya spiritual warfare. Cha, bazobe bethatha umkhonto nehawu nezenze nenkemba beyochaza enyameni. Impi yabo yokwenyama, i-covenant yabo yokwenyama. So nama-sacrifices abo vele basiwafundile angakwenyama ziyinkunzi ney'nqama ney'mbuzi. Kodwa kwathi masesifika impi enkulu kunale ababhekene nayo basuswa ey'mbuzini. Beyakizinto khona endini basuswa ey'nqameni, basuswa ey'mbuzini, bafakwa kwi-spiritual sacrifice yesikhathi sethu kungalambi isikhathi sakho. Ingani njalo uNkulunkulu efuna unqobe into yakho ukuconnecta nepurpose yokudalwa kwakho. Njalo uNkulunkulu efuna unqobe into yakho ukuconnecta nepurpose yokudalwa kwakho. Ipurpose yokudalwa kwami nawe ukumdumisa. Sadalela ukumdumisa. We were made for his glory. And akekho umuntu oke aconnectana nepurpose yokudalwa kwakhe kube khona into emayo phambi kwakhe. Umuntu wakhonethana nepurpose yokudalwa kwakho akhonde zona. Akumi lutho phambi komuntu okhonethene nepurpose yokudalwa kwakhe. That's why uma into phambi kwakho inzima uNkulunkulu uyapromota ngoba una-sacrifices akusifake kwi-sacrifice eyipurpose yokudalwa kwakho ngoba akwenzeki ukhonethane nepurpose yokudalwa kwakho bekhona into emayo phambi kwakho. Uma ungangizwa ngiyazizwa kodwa unongenza ngomphindela. Bayizobala bakhona endlini. Njalo uma udumisa wenza umhlatshelo wendumiso ukhona into ewayo. Ngani umhlatshelo wendumiso? Itopic yalo message ekuseni nalethijiki ithi sacrifice releases power. Ngale umhlatshelo wendumiso neminye umhlatshelo njengoba yenza irelease amandla. Akho sacrifice oyenza nabika amathala nezwayo. Mana ngiphindele. Wena ufundisa zo 4:29. Leli Bible isihloko seBhayibheli ezolithi ukukhuleka kwebandla. Bese leli Bible kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo bebekhulekela kuyona. Ingani indawo isheke? Ingoba prayer is one of the spiritual sacrifices. Uyakuzwa into khona le. Sekwenzela ama-example ukuthi sacrifice kukhulwa noma beyiphi. Angadelele okuyona ukukhulwa ngayo lapha ku-15 years bhekekela namhlanje. I-sacrifice njalo mawuyenza unamandla alezwayo. Akwenzeki wenze i-sacrifice ingabe ikhipha power elezwayo. U-4:29 be-31 u-31 uthi phansi bekhulekile kwazanyazanyiswa indawo bebekhuleka kuyona. Ingani shake ingoba benza i-sacrifice ngekhathi bekhuleka. Ukukhuleka, praying is a spiritual sacrifice. Angenzele example ukuthi ngene i-sacrifice eBhayibhelini uze wazi kahle ukuthi i-sacrifice will always release power noma bethiwa inhlobo ye-sacrifice.
Always, you sacrifice a certain power released. When just to gather the power, what might the next Baba is under the Zako, wakoMoya, little Bible, wakoMoya is in the Lord. I'm not going to do there's a little Bible as a Masamsa. Where is it? Umhlatshelo was shaken. Usheka generally and now I expect verse 29 was speculated in the message nayo yasheka. Nalapha verse 1 and 9 wafa yenze njalo washeka kwavuleka amathuba. Yingani uzamaza umhlaba ingoba uJesu wayenziwe esiphambanweni waba ngumhlatshelo ngenxa yezono zethu. And manje njobe sethe I offer up myself ezandleni zakho unikele umhlatshelo ayiwo ngenxa yezono zethu. And I was going to be Baba, become a release. Banjalo, Bataila, Jalo, Matiwa, Umhlatshelo, one kind of proof who Jesus was an acceptable sacrifice and a very powerful one at that. Would what manage the shape down. wakoMoya is the Lord. Kwavuleka amathuba. Abangele okukhulunywa ngabo kuMathewu 27 verse 50 elibhayibheli ngosuku lwesithathu uJesu esevule okwasileyo babona behamba ezidalalazini zaseJerusalema beyongena emzini omngcwele laba abawavulelwanga bathina ke kwayibambela wona lwayibunduza amatshe makuwamathina ngamatshe bavuleka ngenkathi uJesu yena eba umhlatshelo omuyele ngawo uNkulunkulu wazama umhlaba avuleka amathuna ibhayibheli abasemathuneni abangavuka abangaphuma kwaze waphuma yena uzabe firstborn of the dead. Abe ulibo firstborn yabavuka kwabafileyo. Shout hallelujah. Wenze sacrifice angabizwa manje. Angilinde futhi. Wenze sacrifice angezizwe bazalwane. Khona ngafuna ukukhokhela. Ngizakhuluma ngala la. Kodwa khona uzokhuluma ifundo eBhayibhelini ukubona ukuthi isacrifice ezweni lokomoya isho into enkulu. Akwenzeki wenze sacrifice lokomoya angabikho amandla ezweni. Ngitheke mina uma bokwalo nahambisa umhlatshelo wendumiso khonde njani zamani ikhalani wamdumiza likhonde njani. Okay, lapha ke eBhayibhelini there are 4 expressions of praise. Indlela zokudlulisa umhlatshelo wokubonga uNkulunkulu njengabapristi kulesi sizukulwane esisha zine eziseBhayibhelini sibiza ngama-S expressions of praise. Zine izindlela zokudlulisa umhlatshelo wendumiso amongst umhlatshelo wokomoya. Miningi imhlatshelo wokomoya kade ngikuthatha ngithi prayer is one of them. Ingena aspect of the way joy ibhayibheli ezikhulekani ngaphezulu ngoba it's a sacrifice. Sacrifice ayiyena. Yazwakazwa. Kodwa ngani kwalokho la ukuletha indumiso udlulisa indumiso zine indlela ama-S expressions indlela zokudlulisa nokuveza nokuletha indumiso kuNkulunkulu. S expression number 1 is a shouting expression lekade ngilinganisa ngayo elapho Israel ebhekene nendonga zaseJerikho into abayenza indumiso bayiletha kuNkulunkulu in the form of shouting. Asonto sithi in the form of shouting. Asiphinde futhi sithi in the form of shouting. Lena ngikwenza engathi ngabawedwa ekhaya benamathuba wedwa ngokukhona abalunguzana ekhaya besakuza ukubusiziwe lapha ecamereni lakhe nanosisiziwe bangamuza bazama ukureport abafikise ngawo ethi umuntu nelakuzwe bese yaphambana lapha ekhaya ngoba ngasokuyenza kodwa bethi hayi ayisaphelele kahle khona ukuthi ngoba vele into engankulunkulu bangathi zitho ukuthi kanjani. Yazwakazwa bani leyo uma uyenza kufuneka ama-words angabi maningi. Ngaba 1 word noma 2 words angekho kwamathathu amazwi ama-words owamemezayo. Kodwa into ebalulekile kumele uphakamise umuntu wangaphakathi ungamemezi kanti you alone in your spirit. Angavumelizwa kodwa before uyiqale leyo ndumiso uqale phakame yenza sure ukuthi umuntu wangaphakathi uyakhuphuka kuwena umuntu wakomoya. Umuntu wakomoya yenze le ndumiso ephakeme enyukile ekhuphukile. Babizwa abantu abakholelwe 2
2 ivoice yakho mawusuku expressa leyo ndumiso ngokukhamuka noma ngokumemeza nayo ivoice yakho nayo iphakama ungakhulumi ungamemezeli ungakhulumi phansi umemeze webona nje kwathiwa nje bakhamuka mhlawumbe kwabo one word only abhale eBhayibhelini uthi lithi igama elilodwa ba-expressa ngalo i-shouting form of praise kodwa mabethi mabathi umwele bathi umwele sahlangana zonke zi-over 3 million zathi umwele shout hallelujah kwanuka uyu aholi ka-over 3 million wayongena ekhaya ezulwini shout hallelujah kwasheka kwashe-athi batesa amandla kwehla amandla azoshesha indonga zawaphansi ngicela ukutshela ukuthumisa noma i-sacrifice irilizwa amandla ngendlela efana exact nale nto eyenzeka uma uyokhokhela ikhadi likagesi. Ikhadi likagesi ngiqala ufaka imali 200 rand bekunikeza ithikithi eliney'nombolo lo 200 rand uthatha ifomu ye-sacrifice leli thikithi elinamanambazi uthatha ifomu yepower eriliziwe awuphethe iphepha eliney'nombolo uphethe amandla ariliziwe nalapha ingabe ukhipha 200 rand awukhiphi imali okhokhela ngawo ugesi ukhipha i-sacrifice ngoba usacrificeile ngalo 200 rand khona okungakwenza nawe wakhetha ukuthi ulanda ugesi ngalo 200 rand ngenkathi ubeka wona ngale kwanesikomo ubeka i-sacrifice yakho ngenkathi bekunikeza ithikithi anikeza amandla shout hallelujah shout hallelujah ngoba there is no sacrifice that will be offered without power in exchange awukho umhlatshelo oyohanjiswa ngabikho mandla bayabizwa abantu abakhona la sikhuluma ngalo umhlatshelo wendumiso uwenza ekhaya asiphinde sonke uwenza ngokubakithi asiphinde sonke uwenza kuphi ngoba ungafuna from Genesis to Revelation ngeke uthole ivesi elikhuluma ngamakholwa esisuka ekhaya eya enkonzweni eBhayibhelini akubhalwe ndawo ukuya enkonzweni ngoba eBhayibhelini akukhulunywa ngokuthi inkonzo siyakuyo eBhayibhelini kukhulunywa ngokuthi inkonzo sinayo u2 Corinthians chapter 4 uthi njengalokhu sina nenkonzo hayi njengalokhu siya nenkonzo njengalokhu sina nenkonzo sahawukelwa asidangani ngoba siyilahlile isiteji 12 esazo ngokuveza obala iqiniso sivuma ukunambeza kakhulu naphambi kwabantu bonke abantu abakholwayo akubona baya enkonzweni abantu abanenkonzo bese beyohlanganyela endaweni abakhonza kuyona lowo nalowo esuke kwakhe enenkonzo shout hallelujah nomuza abafundisi webakholwa uthi ngesikhathi sika-4 months we-lockdown abafundisi bebehlala namakholwa edolobheni enjani elinye mhlanga nalo lomile khekhethe liwuqala ungathi sakhamuza sentabeni esingakaze sakholwa uyazi kugama yini lokuthi umuntu abeyisomiso nesikhathi njengo-4 months ingoba wazi ukukhonzwa enkonzweni wazi ukuyaliwa enkonzweni kanakuyiwa inkonzo nayo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah Jesu ethi naye kuphi lapho behlangene khona ababili nabathathu yiphi level ababili nabathathu yi-family level ayi mani uyangithi lokho endlini uJesu wayekhona ukuthi at home where you are ngoba kuthiwa naye kuphi lapho behlangene khona ababili nabathathu egameni lami uqonda ukuthi at your own home ngoba yikini la nibabili nabathathu khona akuyona home sena ababili nabathathu yikini uNkulunkulu umkhonze ekhaya bayangizwa abantu abakhona endlini umdumise ekhaya umdumise kubakithi indlela zokumdumisa eyokuqala i-expression of praise i-shouting expression ilula kunazo zonke-ke le ukwehlisela uNkulunkulu lokho ilula-ke le i-introduction ngoba uNkulunkulu uyayisebenzisa le nto yokwenza i-introduction kubantu ezofundisa u-Israyeli ukulwa izimpi nezitha zakhe impi yokuqala kwaba yimpi elwiwa uyena Israyeli wangathinta lutho ingabe bephuma eGibhithe kwafa impi yonke kaFaro uNkulunkulu wayithuthela uFaro nempi yakhe olwandle lwebomvu kungekho nomkhonto owodwa wakwaphayisa u-Israyeli yingani ngoba basaphuma laphana eGibhithe baba belusi baza ihlavu namaklabishi abazi ukuthi okukulo impi yesibili eSodom chapter 17 ngoba lena lapha kwafa khona abaseGibhithe bengalwanga u-Israyeli eSodom 14 eSodom 17 baba noAmaleki lapho kwaba uNkulunkulu nabo eyokuqala uNkulunkulu yedwa
esibili uNkulunkulu nabo lapho Moses wayevele anyuka entabeni aphambi kwakhe mayizana ephakama impi kaJehova iwine phansi ethafeni uma ikathala impi kaJehova yezikhulu sekuNkulunkulu nabo akuseyena uNkulunkulu yedwa balelo sekuyibo noNkulunkulu mama sekuyakhawa ukuthi uNkulunkulu wenzani nabo benzani kuyakuzwa into khona endlini esithatha lapho kwaba yibo uNkulunkulu wabhekhapha ebanikeza amandla omqobo kuyakuzwa into khona uNkulunkulu uyayenza into enama step by step introduction nalapho indumiso i-expression yokuqala i-expression le yaseJericho lapho ayazi ukuthi bonke bangayenza le ndumiso ngoba it calls for shouting idinga ukuthi umemeze nje kuphela futhi awumemeza ama-words amaningi nawe indumiso yoku-expressa ukumemeza nokuqhamuka ungayipractiza ekhaya kube nezinto ey'wayo ngoba ayikho i-expression yokupraise oyenza kungalinto into ewayo ungasho unwele phela awu unwele phela mabili unwele phela bathathu unwele phela sikawazi ufane nosho ama-words amaningi emdumisa kanti wena ngimushika bendoda phela lento ifanele ukujima khona umuntu okejile kanti kunebhuku lama-types of physical exercises about 15 or 21 uyafunda ukuqala ngale uyenze kanje ulandise ngale and onke abuhlungu kodwa i-purpose yabo batho fitness kuloko jimayo bese bakhona ongenalo ibhuku lama-exercises kodwa ofuna i-fitness njengalo onelisti yama-exercises anhlobonhlobo yena-ke avele adle into yodwa kuphela angene egaraji avala umnyango wegaraji bese ku-1 2 aphakamise imilenze iphakame kakhulu phezulu ngoba ngekhathi uma usha i-1 2 ngenkathi imlazipha amakhulu ilapha khona ngoba ayikho iphathi yomzimbeni affecteka iqolo affecteka isisu affecteka amathanga la ulala imvithi unjengomuntu owenza ama-exercises awu-21 wena wenze eyodwa uyakuzwa into khona endlini uthi 1 2 udle ngokuthi iyaphakama kuphela imilenzi iyaphakama 1 2 kuphele awu 1 2 kuphele 3 hours 1 2 kuphele 5 hours ngiqinisele ngithi kuwena uyothi uyiqeda u5 hours wakho naloyaqeda u5 hours wakho wamajima amaningi nobelifana nokuhlukene ezweni le-fitness uyakuzwa into khona endlini unjalo-ke nomuntu odumisa ekhaya ngo-one word nje uma ethe unwele is one of them uma ungasho njalo ngathi haleluya ngoba uhaleluya is one of the praise ekulokuzane ama-sayings e-praise uhaleluya kwi-praise uhaleluya i-combination kahalala ngesibro osho upraise be to no child which is God haleluya going to praise be to God uhaleluya iyangena endumisweni into engangeni endumisweni uhosana umdumisa awumusho uhosana ngisho emfulweni ngisho nakumlomo akashiwo uhosana ngoba ngesibro uhosana akafanele nendumiso uhosana uthi save us amen ngesibro uhosana uthi sisindise liqala ukukhulunywa leligama kweNew Testament likahosana lakhulunywa ngoba kubonakale umuntu oqala we-Israyeli owenza into ekhulunywa umprofethi we-Old Testament owathi bheka Israyeli inkosi yakho imnene ithobekile igibele ithole lengogo akekho kusukela kuphumela sokuprofetho owathi wasigcwalisa ngokuthi abonakale engena eJerusalema egibele ithole lengogo kwaqala ngoJesu yingakho banele babona uJesu egibele ithole lengogo bathi hayi kade lo muntu evula amehlo ukuthi esifuna izishosha evuse abafileyo iy'thuluzizwa usegibele ithole hayi yiyona impela inkosi ezosisindisa hayi ezulwini ngoba babengenawo umqondo abako-Israyeli amaJuda ukusindiswa ezulwini babenomqondo wokusindiswa esandleni esibacindezela samaroma njengoba bethi save us nje bathi save us from the Roman iron hand kuyezwakala bazalwane so-ke ukuthi hosana akuhlangene nendumiso ngisho bekuthiwa kukhomphozwe kwakhulwa ama-Amerikani ngoba nina abazalwane base-South Africa ngikholwa ukuthi into ekhulunywa i-American iyikhona kanti khona umbhedo ose-Amerika nombhedo wakhe imbhedo inamazwi ngamazi amen nina umbhedo uma uqhamuka e-Amerika ngicama ukuthi u-acceptable landa umbhedo wokholo umbhedo nje ongahlangene nokholo Jerusalem lift up your voice and sing Hosanna ukuyadumisa njalo to the highest yabona nje nawusabhedile ngokwe-original meaning lika-Hosanna
in Hebrew, Hosanna to the highest. Hosanna means save us. Hosanna to the highest, save us to the highest. Hosanna to the King, save us to the King, save us to the Hosanna again. We are getting hallelujah cookie. And we will go to Hosanna and again. Agashio Hosanna. Nzakuna ngindumizo angaphuma umphetho mehlobasi overesikokwini kwephabele kusenzo public service nephabele lisho lithi ezulwini sobesikhulu elisha akho umuntu olaziyo khona inkulu elisha sokukhulu ezulwini akekho olaziyo manje welcome to ekhaya ezulwini sohlabelelo ngoba utshela ubani manje save us. So the city is really save us from what? So the city has seen the same thing. Umnusindizo ezolweni ezulwini azikho. Umnusindizo ezifweni ezulwini azikho. Umnusindizo eziqalekisweni ezulwini azikho. Umnusindizo ezinkingeni nasensizini. So the sisindizwa ukuphi futhi. Ubani ezulwini odingusindizo. Ubani osezulwini. Noma bengilozo noma kuthiwa abantu asebabaya khona. Ubani so a shouting as an expression of honor and wisdom is a shouting expression. Everybody say shouting. We are asked to words. We never want to speak level. Moba, because I never want to speak it. In the midst of speaking, as well as we take a free kick. The one of the Ushma, should you never to one with Capella Mahara to my name. And Yawaki practice today's target, more practice than I'm speaking. I cannot travel the pedals away. Tunasema zipike mbemtini ni awakomita mafauti na kuna masterpieces ngoba bazoshaya bakuthi masterpieces uyabona indumiso ukuthi ngayo ugcina ufuna amagoli owakora ungazange wafasta shout hallelujah ngoba practice lento yakho yamafrikiki wazi wakudela usipaxeliseni liyekhona shout hallelujah Victor Letswalo wasekolweni Victor Letswalo wakoMoya no Peter Shalulile wakoMoya bakizoba uNkulunkulu uzoraiza Peter Shalulile no Victor Letswalo hayi lesandals lesun up ngoba siyayibuka lezafika phansi shout hallelujah bayeza abantu abakholwa endini izothi is shouting expression ungathi hallelujah 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 He inherits the praises. Shout hallelujah. 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 As expression number 2 is a sowing expression. Ukuletha indumiso uNkulunkulu ngokutshala noma ngokunikela. Ifundele kwelesizwe. Kama 50 verse 23. Oqala sithe as expression number 1 is shouting expression. Everyone say shouting expression. As expression number 2 that is sowing expression. Everyone say sowing expression.
Ukudumisa uNkulunkulu ngokwenze njani? Ngokutshala. Shona ngokwenze njani? Awufundi. Abakubo 15 verse last verse yamakubo. Onikela ngomnikelo wokubonga uyamdumisa. Mana wenze njani lo? Onikela ngani? Hayi noma yini. Onikela umnikelo wani? Lo umnikelo wokubonga specifically wona wodwa uyashintshwa amanye iminikelo ezwa amaJuda. Lo ongokubonga wona kuNkulunkulu uphenduka indumiso yakwafinance. Umnikela ngalo wokubonga umenze njani uNkulunkulu? Yamdumisa. Umshosho umenze njani uNkulunkulu? As a result, amaJuda khona umnotho womhlaba wonke ngimnikela impilo okweshumi abaphethwe amaJuda okweshumi. 2 kuzoba yilomnikelo wokubonga. Umnotho womhlaba wonke udominatwe isizwe sodwa sabaJuda singesinye sezizwe ezincane kunazo zonke izizwe emhlabeni, kodwa umnotho womhlaba wonke uphethwe yisona sibe one of the smallest nations in the world. Umnotho womhlaba wonke ukhontrola amadoda awu-10 efamily yakwaRoshalini eyodwa. Banama-shares, ama-state banks omhlaba wonke emazweni wonke umhlaba except one country, North Korea. Njengoba bengizwe North Korea ngiyindaba mlonyeni nje kulo nyaka ey'ndabeni, umsindo we-North Korea ususwa ukuthi iyona yodwa enqabile ukuba laba abaphethe umnotho womhlaba wonke babe nama-shares kwi-state bank yase-North Korea. Other than that, onke ama-countries lamadoda awu-10 angamaJuda anama-shares kuma-state banks abo. Yingakho uma behlisa amandla erandi kwelethu izwe i-head of state yethu ayikwazi kusho ukuthi okubo ngoba behlisa amandla erandi la benemali yabo khona. Uma behlisa amandla edola uJoe Biden akwazi baphuza ngoba balawula into la kunemali yabo khona. Banolawulo phezu kwemali yomhlaba wonke 10 Jews. Dominated financial umhlaba wonke abantu abangasileki okweshumi nomnikelo. Ngoba kwenzeke kuletha umnikelo wokubonga uNkulunkulu awubala njengendumiso zingafiki izinto eziwayo empilweni yakho eziwuhlupho kuwena zemali. Ngoba yonke into expression of praise wayenza khona. Uma uyenza i-expression of praise indumiso yokomoya khona izinto zokomoya izo. Khona izinto emkhathini, khona izinto emhlabeni, khona izinto ekhaya. Khona izophansi olwandle, khona izomsebenzini, khona izokungakuvale. Kodwa wathi wenza indumiso khona into ewayo. Awudumisi kungabikho lwayo. Uma usuwenza le indumiso financial expression, as a showing expression of praise, khona izinto eyiwayo eyithintene nemali zakho. Obekuvimba ithenda yakho kuyawo, obekuvimba iminyango phambi kwakho kuyawo, imkhokho ebivimbile iyawo. Shout hallelujah. Obekuvimba umsebenzi wakho kufika kuwena kuyawo, obekuvimba ipromotion yakho kuyawo. Shout hallelujah. Akwenzeki kunoma yiphi expression udumisi ingabibikho into ewayo. Whenever you express praise in whatever form of expression, umuntu wadumisa khona ezona. Ukuzibona ukuthi lento iserious baze bayenzele i-pledge eqaleni konyaka, unyaka wokuqala baya-pledge ukuthi uNkulunkulu ungilondile mina nendlu yami, wangipha isiko sokudliwa nesembatha, wabusisa umsebenzi wezandla zami, wandisa umkhawulo wami, wangivikela ezitheni zami. Ngiyobona babeke amount abazobonga ngayo uNkulunkulu bayilethe uNkulunkulu njengomnikelo wokubonga at the end of the year, bayibeke as a pledge at the beginning of the year. That is why njalo uma uzwa iBhayibheli likhuluma ngomnikelo wokubonga noma ngesithembiso kungahlukani, uba umnikelo wokubonga kulandela igama lesithembiso noma kube isithembiso kulandela igama lomnikelo wokubonga, ngoba baqala nge-pledge, bepledge i-amount. Then at the end of the year bese bekhipha le nto abayipledge. Yingakho isithembiso nomnikelo wokubonga uhamba together. Funda wakoMoya 50 verse 14 23 yana 14 ke manje same chapter. Funda. Nikela kuNkulunkulu. Shona. Nikela kuNkulunkulu. Yeah. Umnikelo wokubonga. Yeah. Uzigcwalise izethembiso zakho. Uzigcwalise izethembiso zakho kophezu konke. Nikela kuNkulunkulu umnikelo wami. Ashona sonke 1 2 3 go.
nikela kuNkulunkulu umnikelo wani nibonile emva kwegama lifunelo lokubonga kulandele ini kulandele ithembiso uzibhalise ini ezithembiso yilento abayenza ipractice yawo amaJuda le at the beginning of the year they make pledges yingakho njalo bakumenshini umnikelo lokubonga uphathwa ithembiso noma maphatha ithembiso uphathwa umnikelo lokubonga fundele singisi ama-56 verse 12 nalela sifunda qala nalela 56 verse 12 Nkulunkulu izethembiso zami kuwe ziphezulu kwakho. Mana yini ephezulu kwakhe? Shonika khononke yini? Zinjani ithembiso zakhe? Ziphezulu kwakhe. Izethembiso. Qhubeka. Ngiyakunikela kuwe iminikelo yokubonga. Mana ngiyekona lenzeka kuma 50 verse 14 nama 56 verse 12. Lapho 50 verse 14 uqale ngokuthi nikela kuJehova umnikelo wokubonga kwathula ngelezithembiso kodwa uzigcwalise izithembiso zakho phambi kaJehova. Lapho 56 verse 12 aqalanga umnikelo wokubonga aqala ngezithembiso kodwa uNkulunkulu izithembiso zakho ziphezulu kwami kwasethiwa ngiyakunikela iminikelo wokubonga yokuba inseparable yokungahlukaniswa nokungahlukaniseki komnikelo wokubonga negama elithi isithembiso. Ingoba ipractice yabo ithi at the beginning of the year benza ipledge kuNkulunkulu bathembise and then at the end of the year bese bewunikela lo mnikelo iwona umnikelo onenkulu ukudlula ngeloweshumi ubona umnikelo phambili weshumi nabo kodwa ubona lona kungumkhulu kunayo ngoba uyaplanelwa uyapledgelwa uyabudgethelwa and bawenza ukukhuphuka kube mkhulu unyaka nonyaka bayawukhulisa uyangizwa lokho wake awuthetha umsakazo ozozoza ukuthelezi kumafunda ubaba kapana nje claim anazo claim noma okay una nokukhulisa nje ngawo ukuthi lento yakho yaba kancane neza yena isihambe la yabo hayi yaba kancane kodwa yes wathi ekhuluma laphana December 25 ukhuluma kahle uthi ubona kukhona ama-similarities amaningi phakathi komuntu wase-Afrika kuma-practices akhe namaJuda wathi noma thina ama-practices wenza nokungakholwa phakathi nokubonga uNkulunkulu angeyibo phakathi kodwa ama-practices endatha ngokufuzana namaJuda ngimbonile-ke lapho uqinisile ukuthelezi kule ndaba le yokuphela konyaka uyazi emakhaya onke including nongoma nawo wonke nema-rural areas unyaka uphelile ukuthi unyaka uphelile ubona ngezinto eziwu-2 ubona ukuthi uqale kwande iy'moto ey'no-GP ekugcineni Gauteng province ekugcineni ngoba labantu bakithi la basemakhaya koyamuye Melmos nongoma Mahlabathini le kwaSokhulu kwaMthetho Mbolambi abasebenza eGoli akafuni ukubuya mahhala akafuni ukubuya kunesekenyana athengile uyobuya kunemoto enhle lethengile isibalo Gauteng province ke lapha ngemva-ke ubona kuqale nje uma kuNovember nje December nazo o-GP nazo imoto o-GP zehla zenyuka kade zingekho unyaka wonke ziqhamuka lapha ngo-December 5, 6, 7 kuya ku-20 ubone seziningi ifana namakhekelana awu-1 kilogram no-2 kilogram awaboni ngoJulayi athi thushuke ngoNovember awazi avela asuke ngekho nina nazo lezi moto ziqhamuka sezilithushu okokuqala lokho ubona ngakho unyaka usuyaphela ubona ngey'moto ze-GP la emakhaya zezenyuka okwesibili kwande imizi okuhlatshwe kuyona uyazi bakuhlatshwe akuhlabi la kwemveleni nabo kuhlaba ababuye emsebenzini eGoli uyangizwa into khona endlini uthenge inkabi hhayi inkomo nje inkabi and inkabi ngempela ilako 18,000 20,000 ngoba inkomo encane ilako 15,000 uthenge inkabi ilako 18,000 uthi ubonga bakubo abalele ukuthi bamlondile waziwabuya uyezwa-ke ngapha ku-Israyeli namaJuda laba bathi sibuthelezi thina ama-Afrika ama-practices ethu athanda ukufana nabo ngapha amaJuda wona ngokuphela konyaka ongozeni ongalapha angazi uyangizwa nkoso ngapha khipho 18,000 babonga abanjani abalele ngaba mazi i-practice yabo iyafana
kuhlukane onkulunkulu abafani onkulunkulu. Manje-ke umbuzo eninawo sekutheni thina esindisiweyo uma sifundiswa ngendaba yokudumisa uNkulunkulu ngomnikelo wokubonga sizokhipha into ezodlulwa isacrifice yabahedeni yini kuyona nge-abantu. Ngoba sisibona abanye abazalwane umndeni wonke ubaba esebenza noma besebenza balethe umnikelo wokubonga wonyaka wonke ku-6,000 rand. Ubaba uyasebenza umama uyasebenza kodwa sikhuluma nge-sacrifice ye-Thanksgiving yonyaka wonke yefamily futhi yonke. Ubaba esebenza nomama enjani esebenza balethe 6,000 rand. Kube kukhona umhedeni okhipha 18,000 rand. Lapha emlazi kwamethi kube kukhona umuntu ophuza utshwala lapha emlazi kwamethi ephuza utshwala aphuze 30,000 rand per night. eFlorida lapha eCubana ku-morning side kukhona othenga ibhodlela lotshwala elilodwa lelo kuthiwa imbuwe abazibabheda abanye bethi muthi 8,000 rand ibhodlela lelodwa. Umzalwane akhipha umnikelo wokubonga ngonyaka wonke odlula ibhodlela elilodwa lomhedi losuku. Umbuzo sekutheni ubani oyithandayo kakhulu into akuyo ngoba into okuyo utshengisa ukuyithanda ngokukhipha kakhulu kuyona. Akabe ngizakho into oyithanda kakhulu utshengisa ngokukhipha kakhulu kubantu bazalwane kuyona. Ubani othanda kakhulu umhedeni ethanda ababaleka nomzalwane ethanda uNkulunkulu wakhe at the end of the year ekhipha 6,000 rand bekabili nomama wakhe esebenza. Ayizona khona nje uma ufuna ukubona uNkulunkulu ekudilizela izinto ey'ngamabhilidi ney'ndonga zakho ey'vimbeli zey'mali zakho akumdumise uNkulunkulu ngomnikelo wokubonga ngoba it's one of the expressions of praise, sowing expression of praise. Onikela ngomnikelo wokubonga ungenze njani? Uyangidu ashozo onikela ngomnikelo wokubonga wenze njani? Uyanikela umnikelo wokubonga. Angazi na 2019 ngikhuluma khona la ekhaya. Bakudala usisikolo lesi. Lapha ngathi khona sengitshela uNkulunkulu lapha eThekwini kuyisho bathi. Yosaba. Sengitshela uNkulunkulu ukuthi ngiqale ukufundisa ngomnikelo wokubonga khona. Ngathi ngisafunda kakhulu nami ngiqale khona lapho ngo-2014 ngangela 1,000 rand. The following year wangifonela bamafundi wathi angize ngizokhuluma. Ngazokhuluma unyaka uqala. Ngazokhuluma ngofundisa ngomnikelo wokubonga ngaseqaleni ngoba bafuna abafundiswe benza ama-pledge ngaseqaleni ngenza i-pledge ka-15,000 rand ku-2015. Ku-2015 ngayenza njengokonyaka according to the year. Akwenzeki umdumise nangale expression ye-sowing expression ingabikho ewayo. Nangaleyo yokuqala i-S expression i-shouting expression akwenzeki i-shout noma kuthiwa ungcwele noma kuthiwa haleluya akwenzeki ingabikho into ewayo. Nangalana sisazowalandelisa akwenzeki umdumise ingabikho into ewayo. Njalo umdumise akhona into ewayo. Bayezobantu bakhona endlini. Uyabona 2015 law engenza ngayo 15,000 rand ngayikhipha eli. Lo 2015 law angibane one iwona nyaka engaqala ngawo ukushumayela opposite. 2 iwona nyaka engaqala ngawo ukushumayela kwentshuku. 3 iwona nyaka engaqala ngawo ukushumayela kwenkonzo yentaba kanongoma emsebe. 4 iwona nyaka engaqala ngawo ukushumayela kwaKZN TV. 1 year. Manje ayikho into engathudonga ewini. Khulumani bazalwane. Yini kwenzeke konke engathi kufonelene kwamemana. Ayikho into evimbile wini. Ngokubona kwenu ke nina mina ngiyazi ukwenzakalani. Nina ngokubona wena ayikho into ebikhona ivimbile yawo. Webazalwane ayikho i-sacrifice of praise. Noma bethu uyenze ngayiphi expression lama expressions awu engizofundisa wona konke manje kule session yaseThweni. Ayikho expression of praise oyenza ngabikho into ewayo. Ehlala naseThekwini benza le expression yesithathu. I-S expression yesithathu abayenzanga yaseJericho oya kusizo i-shouting expression abayenzanga le umnikelo wokubonga ngoba unikelo umnikelo wokubonga uyamdumisa benza i-type expression ehlala naseThekwini ku-2 Chronicles chapter 12 verse 20 yesithathu and-S expression number 3 is singing expression. Nayo bayenze bakhona into ewayo. Mhlawumbe wena ufuna kuze kubhalwe phansi kuthiwa kukhona abawa kanti ngenkathi ibhayibheli sebedumisa behlothiswe ngokungcwele impi
izitha zakhwazana zodwa. Lokhu ukuthi zakhwazana zodwa implication yakho ukuthi khona izinto ezawo ngoba akekho umuntu okwaziwe who remains standing. Uyakuzwa into khona endlini. Umuntu akakwazwa aqhubeke nokuma. Angazi kanizwe kahle. Njengoba nje bakhwazana kodwa amamazi kwathi bedumisa ngapha akuqathatha ngapha bekuzwa ukuthi omunye ukwazi omunye nomunye okwazi omunye lize lithi ababesele ngoba umaster kuwa ababesele basizana kusho iBhayibheli nami lakho lithi abasele basizana ngokuqedelana kodwa basizana ngamazikwathi nangasekho noyedwa who remains standing ngoba uma kwamdumisa nothing before you will remain standing into emelele nawe ayikwazi ukuqhubeka nokuma. Nalo lesi expression yesithathu uyenza uqala ekhaya asonzoke uqala kubakithi uyadunyiswa uNkulunkulu ngokuhlabelela ungezivunyelwa umuntu ngebhesi ungezukuzwa sokurara umdumise ngokuhlabelela usekhaya angikuzele inkinga ngelinye iproject yakhona ngizisa kanje amafika mission anenkinga ukumisa lesithembu indumiso athoba umuntu ukuhlabelela udumisa indumiso ukuhlabelela bathi ke problem so as a result bathatha noma into bahlabelele besithi yadunyiswa bazalwana ukudumisa kusikhona ukuhlabelela uhlabelela njengenye yezindlela one of the ways yokudlisa indumiso kodwa hayi ukuma uhlabelela sokudumisa bayafana bakhona leyo kanga ngoba uNkulunkulu khona ngadumisi bese bakhona adumisa uma uzokudumisa uNkulunkulu ukudlulisa indumiso ukuhlabelela funeka ukhethe lana andi message azakho ukuthi ngayo azotshela uNkulunkulu okuthile ukhethe inkulu sekhaya wena awukhethi noma yiphi awupheleleza into efayithi makeza emshadweni kwakhona uMC obevutha engabasekho laphaya masinya sofika laphaya athi laphaya zikhanza bazakhona don't lezo laba bahlatsheliswa inkosi ukuthi kunamandla yokubahlatshelela bezo laba abahlatsheliswa ngakusasa bazosibala ngakusasa yithi sivele ibona bazosibala sase nomshado asikusenza bazalwane laphaya amafemission laphaya ngikhuza njalo ngikhuza ngaze ngiqhele South Africa ngikhuza lo moya efemission ukuhlabelela noma nipicture bese kuyobe yadunyiswa uma udumisa uNkulunkulu wenza singing expression of praise uselecta a song ukhetha iculo elizosho kuyena limdumise lisho kuyena limdumisa ngokodwa phakathi kokumusho ukuthi kungubani noma kunjani noma wenzani noma ungakanani noma kunani noma kuphi noma ngokwegama lakhe nezwi lakhe. That's the seventh one. Iculo ukhetha usekhaya ukhetha iculo ozoculo wedwa nje ungadinge kuvunyelwa ozomusho ngani ukuthi ungubani noma kunjani noma wenzani noma kungakanani noma kunani noma ukuphi noma ngokwezwi lakhe ngokwegama lakhe nezwi lakhe. Akuphindele sikamabongo kangizokuphindela nje ngoba khona abantu abebathaba ukuthi ngathi ngathi uphindile ngathi ngathi uphindile ngathi ngokuphindile qala kwangabizwa kahle usibizwa mnatha nje sithi basilolela ukuthi abantu abafuna ukuthi bathuma ukuthi angithanda la kodwa la ngithanda ukuthi silolela uphinde futhi kunjani elizosho ukuthi uNkulunkulu kunjani ungubani kunjani wenzani ungakanani unani ukuphi then ngokwegama lakhe nangokwezwi lakhe. Ngezwa ngakho example number 4. Example number 1 uselecta iculo ezomusho ngalo wena uwedwa ukuthi ungubani. You are Alpha and Omega.
Zela Putin. As Umhlatshelo ukuthi Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy, you are holy, holy. Nesibili kule example nje yabantu lazozosho ngawo ukuthi umbani avela khava ama-area afanayo fela mushuku umbani aphindela mushuku njani. You are Alpha and Omega, 2 you are ready to be praised. Naleli Lamb of God, 2 you are holy. Example number 2 yiculo ozosho ngalo ozothuma umdumisa ngalo i-example ungaba nalo nelinye kodwa checka ulithethe iculo ungathathi noma yiliphi. Ungathi mangabe ikhosi la noma ke uningiso le uthi mangabe ikhosi la ke uningiso usuke ukhosazana kanye bafowethu so whatever lepa kasana kwa abantu abanye bakuthi iculo edukiso iculo esikumile isingisi futhi lesitofu futhi lesoft basithi don't try it in every way I feel like Including people in China, Baba, is a child class. Kamabata is a child class. That's it to this way. That's to say, don't try. Don't try it. Shout hallelujah. Example number 2. Ozomsho ngalo ukuthi unjani. Unwele. Example number 3. I-message eliyiphethe ikhulume kuye imusho ukuthi wenzani. He has done great things. Hallelujah. He has done
Ikulezokusho wenzani? Example number 4. Ikulezokusho ukuthi kunani? Umuka Jehova. How excellent is your name. How
Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Expression number 4. Kuzoyithatha le homework yakho ngasasala phansi ngoyikhuluma kuno ngoba ngizoyenza le homework yakho. Is a saying expression of praise. Umfundisi umAfrika lolu hlobo lwesine lwe-expression ngoba ama-Afrika anobugagu ngemvelo yabo nje. Ama-Afrika by nature anobukhona nje nobugagu. Kufuneka uqalise ukuthi uNkulunkulu umdumisa ngokumusho. Umusho ngokwalokho azisho yena ngakho ezweni lakhe. Ungamtshela ngomAfrika uyovela aqhamuka nobunkondlo bakhe nobugagu. Amusho uNkulunkulu ngento nje esuka kuye. Ngoba wonke umuntu onobunkondlo nobugagu unento esuka kuye. So Africa is very important ukuthi sifundisa abantu ngempiso. Specify ukuthi when it comes to the saying expression of praise, qale uye ezwini uyocheka ukuthi yena ezwini lakhe limusho ukuthi ungubani, unjani, wenzani, ungakanani, unani, ukuphi nangokwezwi lakhe begama lakhe. Then usuyamdumisa kanjalo ke njengoba kulotshwe embhalweni, ungaqali wena ngokwakho ngoba uzokwazi ukuthi umgangatho wendlela ebheke eJerusalem. Umafrika ke ukhompoze uzuqinisa umthuba ukuthi isikolozi simeza kulo yabo noma uqale kuqala uma yabona la ezwini bantu abami siyayivala leso manje siyayivala leso izwi ulifundela into ezintathu. Ulifundela ukuthi udlewe ngokuba kulotshiwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu awuphela ngaso kepha nangawonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. 2, izwi ulifundela ukuthi uma unikezwe ithuba lokuphakela umhlambi oyibandla lakhe udle umhlambi ngezwi eliphawu wena. Ngeke uliphake liyodliwa yibona ungaqalanga walidla wena. Bayezwa abantu abakhona. 3, izwi ulifundela ukuba kudle yena ngenkathi undumisa. Izwi liphethe ukudla okuthathu. Liphethe ukudla kokuphilisa wena okuzodliwa uwe nokuzodliwa abantu abaphakelayo nokuzodliwa uNkulunkulu omdumisayo. Bayezwa abantu abakhona nene. Ngokungafundiswa kwamakholwa asindisiwe uma ngeke ngasho uNkulunkulu ngimdumisa nge-saying expression of praise. Bakhamaze beautiful athi umkhuleko wakho nawe efonini yami, umkhuleko wakho nawe efonini. Uthi nomkhuleko wami kadaze ngikhuleke. Ngimushilo ngimdumisa. Ngenza i-saying expression expressing dumiso ngokumusho. Yena uthi nathi umkhuleko wami ukhona efonini, nathi umkhuleko wakho ukhona efonini. Ngoba abantu abazulu ngendlela esingafundisekile ngayo ngendumiso. Bayezwa abantu abakhona ngendlela. Sibiza umkhuleko ngendumiso, sibiza indumiso
kunezinto ezilotshiwe engalotshelwe ukushumayeza abantu ngazo nengalotshelwe ukuthi ungazidla kodwa elithi ukuthi yena umusho ngazo azidle yena udeke itafula ungalokho kwaba uNkulunkulu odeke itafula lakho phambi kwakho ebusweni besitazana nawe udeke itafula lakhe phambi kwakhe ebusweni besitazana ngoba naye unazo ezakhe izitha ingakho lesithi isitazana sokunene siyaphathaza siza ngoba unazo izitha bayezwa abantu abakhona endlini so-ke izwi ulifundela ukuthi udle wena ulifundela ukudle abantu abaphakelayo uphinde ulifundele ukuthi ukudle yena uma ngithi mina wena ethiwe ngawe umndeni wonke yaseSifundeni semhlabeni i-extract elandwe kwabaseFirst chapter 5 uma ngithi wena uphasa konke ngezwi lamandla akho i-extract elandwe kumaHebrew chapter 1 le manje uJehova indoda yethu uJehova igama lakhe i-extract elandwe encwadini ka-Exodus le bayezwa abantu abakhona manje uNkulunkulu ophakeme phezu kwamazulu ingazange phezu komhlaba wonke i-extract elandwe kumaHebrew le uma ngithi wena umusa wakho mkhulu kuze bese zulu nokuthemba kuze bese mafini i-extract elandwe kumaHebrew le Magithi umusa wakho kubele bakho kusha njalo ekseni ukhulu ukuthembeka kwakho i-extract elandwe encwadini yesibili usathembekile nizithi uNkulunkulu ngayo lena ithi creative of faithfulness ithi your mercies are new every morning umusa wakho nobele bakho kusha njalo ekseni kusezweni uNkulunkulu uma umusho ngalokho yena aye washo ngakho ezweni lakhe futhi ngifundisa kade khona abasemakhaya lapha abanye bafena lapha Bewona insizwa uma iyogiyela esigodini lapho zingayazi khona kahle inkomo zakhe insizwa zaleyo ndawo ifiyele ibonda bayazi isithi thula wethu ingathi thula wethu ifuna ukutshela bonke uma beyisho abayisho kanjani uzana qhamuka umuntu esezothi kuyona sigolozi behla bomvu kanti yena la yikholova ifuna yona bazibona ukuthi uma ufuna ukumusho usho kanjani abese thula wethu musikhafu lakhambi udla umhlambi bese zisho exactly njengoba kade esho yena angiphinde zenze njani zisho exactly njengoba kade kusho yena noNkulunkulu njalo-ke njengoba ebhale lapha nje ezwini lakhe ubhala ukuthi ungubani kunjani wenzani usuke eshaya owakhe wasezulwini uthula wethu ukuze uma umdumisa ungashinto oyithandayo umusho exactly njengoba kusho yena asivalanise phambi zami zebusindukisi uphakeme uNkulunkulu wena uphakeme phezu kwamazulu inkazi ntathu phezu komhlaba wonke njengamanzi esibekela ulwandle kanjani inkazi ntathu phansi komhlaba wonke kuze phakathi naphakathi ugcwele Jehova sebakuthi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho wena umusa wakho mkhulu kuze besezulwini nokuthembeka kwakho kuze besemafini umusa wakho nobulili bakho kusha njalo ekseni ukhulu ukuthembeka kwakho okukhulu lapho umphefumulo othe kutshisweni usiqhelise ngomusa nangobubele uyamusiza olungileyo wakho umphathe ngomusa njengesikhathi owenza umusa wogqotshweyo wakho nasenzabeni yakhe kuzibe phakathi naphakathi wena wenzela umusa basikhuluma nabathandayo abagcina impilo yakho onjengokuphaka kwamazulu phezu komhlaba kunjalo umusa wakho phansi kwabawesabayo Jehova ukunike umuhle umusa wakho umuze bephakathi wena ungena umusa nothando umusa wakho umnandi kulophila takatharela ngenqondo umusa wakho uthelela zonke izono uselaphe zonke izifo ufundisa ukudlala ngokuhle eyibeni zonke ezizokhuluma wena sibazini lonke ukususha bethu njengokhosi uKristu lesibona wonke nabapostoli esifundeni sethu ukuthi thina esifundeni sakhe siphele mina Jehova uNkulunkulu wenkululo ukukhipha ekuseni ngokwakho wena apostoli uphatha ngeyabi ukwazi ikhanda lokholwa ukhatha lesifundeni losaba ngenza kufifize okhuluma umsholo womsalo nesihamba nekemba noqodo nepi uhlakaza izizwe ezithanda ukulwa ophezulu ngobukhosi lapho uvele ngiyabenze impako umnyaka uhlobisa ngokumnene bakho imikhondo yakho inkonzo kamafutha obusa ngamandla akho kuzibe phakathi amehlo akho ayasoze izizwe ohlala izimhlalakho ezindlini kwenzekile ngabahlobulelo bakho ezweni lomlelo unkulunkulu Israyeli wenza nabantu bakho abazwe nokuqina ebeke imshayo ezindlu zakho emanzini wenze amafu abe yinqola yakho uphakeme Jehova
elakho isiliva, elakho igolide, ingasilungilele izikhulu beqala, ezakhe izona zonke zehlathi, ezakhe inkomo zasebenqubeni, kanye nenkulunkulunkulunkwane, ezakhe iziyoni zaseyintabeni, elakho igolide, elakho isiliva, wena Nkulunkulu wezulu, shimela ukulunga kwakho, ukuba ungahlulela uwezwe, onguThixo ejabula amasane, egama lakho uJehova, othulisa ukuduma kweyilwandle, umsindo wabantu, nenhlobo yamazaba olwandle, ukulalele, okufintaba ngamandla akho, ophinda amandla njengemvunulo, owenza abantu bemhlawuleni umhlaba besale, ngenxa yezono zakho, uyethabisa impumalanga nentshonalanga, uNkulunkulu wenza amadlelo asentshonalanga konke, amaqhuma abhida injabulo, amadlelo wengathi izimvu, igoli isilelo ngabele, inqubo exabalele, yebo ukwesaba komsebenzi yakho simakade, umhlaba uyadumisa, sithi ungcwele, 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 ungcwele Jehova Sabaothi. Ujehova uNkulunkulu ophilayo, Ujehova uNkulunkulu